Mentangin beli ya ke Microsoft Excel ini. Microsoft Excel maximize. Oke, zoom lah kami bah. Tentang kesana ini serial number. Ini center. Center nuksana A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Serial number 1 enter. Lihat yang ni corner ni need plus sign, press control key but saat drag the mouse, turn the mouse support ini nyo iki jingdan jeng sini ke jingdan jeng sini. Days nanti ke jing tau nanti food ke jing bam food items thì kini nyo pangkaman ini naban bu di simbol lihat kan tu siapa example like ini sini itu ini ya item 1 item R item 3 4 5. Kita ke sini nama item number 1 example maksai nai arpusau. Item number 2 nai lipos ni. Item number 3 arpukra. Item number 4 arpusan. Item number 5 arpo news ni. Maka gram nuksa item number 1 0.00200. Item number 2 0.00928. Item number 3 0.05450. Item number 4 0.15712. Item number 5 0.00400. Kita ingin haben multiply kan ni ke sini multiply ke gram nanti also way ke beneficiary simple. Oke ini beras time. The beneficiaries ABC Harposan DEF Sunpo GHI Sopo JKL Lipusan MNO Lipo R PQR Samsan. Kementang haben multiply ya ka sini multiply ya ka gram nangta multiply ya ki beneficiaries pada kata ka bami pat minggu hangne kane kadai ka cell address jang kane kadai E4 jahang ni E4 nginyo ya ka multiply ka result jang ka bangi multiply ka sini multiply ka gram
but multiply ke beneficiaries ti hang ni ngin haban panan kam da ka absolute reference but ka relative reference. Absolute reference ni panan kam tang na kabatay kani ka sngi bat ka gram tambay kani pada ni haban panan kam da ka relative reference namar kani ka sngi bat ka gram kan ne kum jo kat pa ke beneficiaries pada kat ba pidang hiar sepa ken sakla kementang impet kan kusang nya equal sign ta ngipan kam ne i kani gede i E1 ting ai dollar kan mau peran kam dollar habang ia absolute reference ni peran kam dollar sign dollar e dollar 1 itu dollar e dollar 1 nanta I multiplication sign multiply dollar e dollar 2 nanta multiply kini kita dari C4 press enter layer answer ni ini kona ni ini kandang ini plus sign beserta sepak ini entah ingin dan kamera ban press control key issue direct back kalau ini left key naruh mouse stand sepak ini kejebak ini result jambara cara pikir ini yang multiply ke i kini ke 24 multiply 0.002 multiply C4 dari 25 beneficiaries kejuk dalam figure ni apa CE kejuk ni 24.002 kena kejuk dari ke dollar e dollar 1 multiply dollar e dollar 2 bahkan ni pada kelahir sepak kena ke beneficiaries pada kelahir sepak dia kejuk dalam pipet ni sepak ke bah pilang ya kena ke days bat ke gram kena kejuk bat ke beneficiaries pada kelahir kat kom kini center kat kom kini beneficiaries pada lahir sepak keju hang ni ka ba pinangher kala nangher kini kalau nomor ba hang ni peran kam daga hang ni apa ka kisngi bar ke gram ni peran kam daga absolute reference kan ba apo kini ke beneficiaries pedang ni peran kam daga ni ka relative reference ke bangi klembu dollar sign chani pat ni bur ki dollar sign ke ba dai ka absolute reference dimantah ni dikunjuk equal sign equals dollar f baik dollar f ini boleh nama apa kini ke kolom kini kalau di kolom f ada pilih sini kam sama sepang kaman kalau nang ya q f g h i tata mentah ni dan kolom f di dollar f multiply dollar f dollar 1 multiply dollar f dollar 2 multiply c4 press enter kejuk ni equals tambah ke kolom plus change address dia kolom dollar g dollar 1 multiply dollar g dollar 2 multiply c4 press enter equals sign dollar h dollar 1 dollar h dollar 2 dollar 2 dollar h multiply left to multiplication sign and multiply c4 press enter ini juga equals dollar I dollar 1 dollar I dollar 2 multiplication sign itu multiply c4 press enter entah ni kejuk drag cutan sepak kini kejuk tan sepak kejuk tan sepak kejuk tan sepak ni penekam ni ka absolute reference but ka relative reference kejuk ada pilih sini ro pi ka gram jaga ni ka dei kejuk kapa ka beneficiaries pada la change hang ni penekam ka absolute reference dollar g dollar 1 dollar g dollar 2 kedai ka absolute reference kapa ni c6 kedai ka relative reference kalau ba kala ban kala kapa ni kala kapa ni dollar g dollar 1 dollar g dollar 2 pada kedai ka ni 6 kala
marba ketika absolute reference. Seniru kunjo. Seniru. Timinta kuat banyo ay total, kuat banyo ay total jeng gini. Klik yang ni buat auto sum, but ini kalau calculate lupa ini address yang di sel auto sum, but subtract minta ya total yang gini ke beneficiaries berapa. Jadi nak minta banyak total yang gini ya, ini total yang gini. Oke lihat no, klik yang ni, but dia jangan ikona span di sini, span kembali, like, klik, hamba klik perbatan, hamba klik ini perbatan, klik do left mouse, left button, hamba dengan like, tambah sampai stay, buat melakukan itu satu like, mungkin saya akan result, delete nak kemudian saya akan result yang ini. Setelah klik itu karena kemudian klik total yang kita yang klik ini total yang ini yang F4 to F9 buat cell address kali relative reference kan F4 coba formula kalarung itu kali F4 to F9 ya ini F10 ya kan result kan ya kunci betul kunci bila apply pada lagi format dan kami tenang di perlok kini kalau kendiat halor kar kom kenjing ada kalau penengkam ya kan absolute reference but relative reference atau Microsoft Excel bat kalau keba yarab bat bayar kamba ki babuan ki banta bat ni ba ki peran kamba ki baran kami kan ni bat kamtam ro ni ba kan ni ki jubaran kamba po ICDS sakabak ken abak ken ki jingbam nakabanta ki kena te kulisibun nakabanta ka jingpek ki jongpi ya kan ni ka video kaba lengkap.